Ćao moji prijatelji, ovo je emisija 12 pitanja o Menčinku. Danas smo u TDRS studio, ovo je Andrej Kolosov. Kako se zove, Andrej? Ja sam Andrej Kolosov, Baš interesantno. Ja sam slikar. Da li Andrej je tvoje pravo ime ili umjetničko psevdonim? Ne, ovo je moje pravo ime, ali ponekad neki ljudi koji prvi put čuju moje ime zove mene Aleksej. Ali to je pogrešno. Zašto? Ne znam, oni možda misle što ja sam Aleksej Kolosov, ali ja sam Andrej Kolosov. Šta te navelo da kreneš u umetnost? Ja sam bio baš nemirno detete. Volim, kad išao u vrtić, jedan put sednem i vidim neko dete nije završilo neku sliku i ja počeo nešto da slikam od toga što on je nešto pravil i naslikao neku pticu. To je bila neka ptica koja ima crvenu glavicu, plavo telo i ta slika baš mi je svidjela. Ja su nju donijel kući i tako počeo da bavim umetностью. A roditelji u taj trenutak vidjeli nešto u toj sliki nešto interesantno i počeli da vodi mene kod nekom profesoru. Put od moje kuće do tog profesora trajao možda 10 minuta. Sad to vam pričam u mojoj glavi kao vidim kako ja šetam kod njega. Roditelji u taj trenutak imali slobodno vreme, negdje šetali, a ja sam slikao. A šta za tebe znači kreativnost? Kreativnost za mene znači svaka vrsta razmišljanja drugačije nego kao svi. Što u tom smislu? Naprimjer, kad čovjek... Naprimjer, mi imam sad sa tobom odela koje napravili naše žene. I ovo je najveća kreativnost. Ali oni, naprimjer, kad ih pitaš, oni kažu, ne, nismo umetnici. Ali napravili nam baš lepu umetnost na odeći. Sigurno. I ovo je kreativnost. I u svakom slučaju kad čovjek želi da ulepše ovaj svet, to je kreativnost. Tako ja razmislim. Razumijem tebe. A koju poruku želiš da preneseš svojim radom? Ja radim serijima, ima različite, a najveća poruka želim da kažem ljudima što ovo je svet, što naš život je kratak, baš kratak, i svaka dis čovjeka moram da budem srećni, da slavim tu lepotu koja je blizu nas. Zbog toga ja i pravim, slikam cveće, zato što život cveće baš kratak u toj lepoti koja je najjače. I to želim da pokažem ljudям što ima ljubav koju oko nas, ali u toj reči ljubav, kažem, lepotu, sreću, zbog toga prolazi sve u životu i loše stvari i dobre stvari i lepota, ali u taj trenut kad ti nemaš u svojoj glavi nešto kao ti si tužan i te cveće mogu tebi da kaže, brate moj, imaš još lepo danovi. Andrij, a koliko dugo se baviš umetnošću? Ozbiljno, od djetinjstva bavim umetnošću, možda, ne znam, od 4 godine, kad počeo da slikam kod kući i svugde. Profesionalnu umetnošću, možda da kažem, od 2008. godine, kad počeo da pravim prve izložbe, prvi komercijalne radove, zato što ja vidim umetnik treba da bude dobar profesionalac, da zna svoj zanat i da zna da slika u različitim stilima, a u isti trenutak da radi ta što god on želi. Tako, na primjer, radio Picasso. Andrij, da li koristiš simbole u svojim radova? Da, u svih svojih radovi ja koristim simbole zbog toga što ja želim, ali o tome slabo pričam, ali u svakom mog radu ima neki smisl koji priča sa ljudima, a to je umetnost. Naprijed, ima kaligrafiju koju ja pravim, ona često izgleda kao apstrakcija,
А там... Але імеш сім. Да, там усе пише, та сім найлегше. Ти сі прочитаєш і преку бою наđeš тако. Ако прочитаš, možda не прочитаš. А има, например, слика као око тебе, то je neka kao ljudi priče sa jednom sa drugim ili neki dešavanja u životu i čovjek može da sede ispred sliki i počne polako se otvara. Veoma zanimljivo. Imaš li omiljenu boju ili paletu? Ja želim da pokažem preko boje emocije ili državnu neki smislovi isto preko boju, ja pričam ljudima o tomu. Naprimjer, ima mozaiki koje crveno-bele. O tomu ja želim da pokažem kao svoj karakter ili karakter moje nacije. I zbog toga ja ih stavim u nekih deo i oni pričaju o umetnosti. Hvala. A što tebe najčešće inspiriše? Ljudi, priroda? Mene inspiriše ljudi i svaki dis, zato što život je najinteresantniji inspirisanje. Ja imam sad 38 godina, nažalost imam dosta prijatelja koji ne mogu sad da pričam sa njima tako realno, zato što oni ni doživjeli do ovoj godine. I to je najveće inspirisanje za svakog od nas, zato što svako sekundu ovog života to je sreća. I o tomu ja želim da kažem ljudima i ovo je najveća inspiracija za život. Andrija, da li radiš po porudžbini? Da, zato što ja gledam što slikar profesionalac mora da zna svoj zanat. Ja živim od umetnosti i ja radim umetnički radovi o kom ja razmislim i radim porudžbine zato što znam baš dobro to što mogu da radim i zašto ne da ako od mog posla ja mogu da živim. I interesantno u tomu što za 20 godina ja sam mogu da završil sam i freskopis, ikonopis, znam tehnike sprej, znam el seco kao tehnike po mokro zidovima, po suvom zidovima i mogu sad da ljudima da pomognem da ulepšim ih kraj. Ja to gledam, ako čovjek želi da ulepše ovaj svet, zašto slikar ne može njemu to da uradi? Zbog toga da, ja radim slike po porudžbini. Hvala tebi na iskrenom odgovoru, Andrej. Imam još jedno interesantno pitanje. Kako reagiraš na kritiku? Kritika uvek dobro, ali čovjek mora kad kritikuju da odgovara zašto on to kaže. Naprimjer, kako čovjek kaže ne valja, on mora da kaže zašto ne valja, da bih mogu da razumijem da li je to ozbiljno ili nema, naprimjer, samo ima ljudi koji ne se sviđa crvena boja. I on kaže, ako vidi crvenu sliku, on kaže to ni valja, ni lepo. I to je, mislim, kritika samo tog čovjeka zato što on to ne volja. Ali kada on kaže ne znam, ne se sviđa mi cveće u ovom kraju zato što to je to, ne može da bude. Ja slušam svakog čovjeka, ali radim kako ja radim. Как говорят в России, umetnika svako može da uvredi. Nije. Meni je interesantno to, ali kao u Rusiji još kaže karavan idет, a собаки лают. Ko zna taj prevod, razumljen. Zato što ako ti imaš cilj gde ideš kao slikar, nema veze šta tebe prihvati ili ne prihvati, ti ideš svaki dan u tom trenutku. Zato što umetnost to je ni bavljeno za vikend. Andrej, reci mi, šta radiš kada nemaš inspiraciju? Interesantno, kod mene komercijalne radovi, kad čovjek nešto želi da naslika, u taj trenutak ja isto razmislim ili radim neku tehničku stvar, isto kad i mogu da odmorim od inspiracije, zato što uvijek razmislim
imam 4 serije koje sad pratim. Jedna zove se Znakovi, jedna Apstrakcija, jedna Kaligrafija. I u tih serijama uvek 24 na sat ide razmislena i ja pokazujem preko različite jezike umetnosti. A kad moram da razmislim preko da crtam četke, stolovi, neke stvari samo da bih mogu mozak da odmori, a ruke da radili. Ne zaboravili svoje poslo. To radim kad nemam inspiraciju. Po tvojom mišljenju, kakav treba da bude idealni umetnik? Svaki čovjek je idealni umetnik od početka. Ali tu idealnost brzo možemo da izgubimo. Jedan može da izgubi da negdje pohvali neki nego i on izgubi taj idealni umetnik zato što taj trenutak on je pao. Jedan hteo ceo život da bude u muzeju ili u neki galereji, on to uradio i propao. Jedan vidi šta kupuju tu seriju i počeo samo to da radi. I ja, na primjer, vidim mnogo idealnih umetnika i samo to može da poslije života, kad nema više tvog posla, da vidiš da li idealan ili ne. Shvatio sam. Na koje svoje delo ili uspjeh si najviše ponosan? Za današnji razgovor sa tobom. Hvala tebi, brate. To je za mene najveći uspjeh, zato što sad mogu da otvorim srce i da kažem neke ozbiljne razmišljenje i hvala tebi što si pozval i na ovaj razgovor. Hvala tebi i to ja višem najveće delo, zato što svaki slikar mora da bude slikar. Andrej, i na kraju, šta bih hteo da kažem mladim umjetnicama? Da ne zaboravi, ako on je počeo u tom delu da radi, da prošao taj put od početka do kraja, zato što on je ni uvek lep, ni uvek srećan i da ne izgubi sebe u tom delu. Zato što slikar je postanje kad je dobije porodicu i ostane slikar. Kad izgubi nekih ljudi ili nešto i ostane umetnik. Da ima problem sa parami i ostane umetnik. I taj koji prođe taj put do kraja, to i bude i taj idealan umetnik. I to želim svakom umetniku ko to sluša i to gleda. Hvala tebi na odgovorima. Veoma zanimljivo. Hvala tebi. Hvala.